edima pon abit bunga tak temu benetika saria edima bula pon cek keronga bula ngarep mau ketika taropa du angin tolong akhirnya salam ate bingung benar tak tenang odik seka sorangan tika tetip pekeran tak itu teduh tak nyaman akan tak kuat rasana bula etina ate kerong ampun kada tampana mau ketika enggak kelaban janji-janjina tika ngocak tak bekal atina lebat lagu moga bisa depak duka kapakun tika eden tea siang malam pentak terodi benetika lantaran tika lakadung tresna cek sak posang bila nisar te bula ate bula senang cekan pon pada tetapi cekasta bula niko pon randa andi anak dua pon pada raja tak masalah lek senajan tika pon randa ngabastika ratin jukan ki ode anak dua lek bani alangan dulu pokok ada norok dari beleje bila bulan seela marah nyari tinaka kotu panggenah sokor bagus tika niata sama ceodi bisa sempurna bulan rasone depane mapan ya rejukane depane nyaman wadenane maju nyare sebarang gula kelabat tiga pas tojuk pajengan. Terima kasih keempat tuan rumah Abdul Pak Alek Bulu Kandang, Edi Teddy Bulu Kandang, Pak Ahmad Subadar The Big Boss Mitra Audio, Briono Pak Dina Bulu Kandang. Matur terima kasih Cak Mulyadi Brian, Cak Marsudi Herman Epeng Kampung Marsandi, Cak Tomo, Pak Sutikno Heri Pratama, Kasuki Pak Sutiani.